Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Shadaqallahul adzim. Bos, Bos. bos. Waalaikumsalam, main naon? Kumaha? Suratnya apa, Bos? Aduh, poho mul. Kadang ge aing ngari teh lah. Ayam tadi paraban deui. Boleh, boleh. Tuh aing balik lah ya. Pada berisik amat sih lu. Jalan. Gua minjem dulu. Ini apa, Bos? Biasa lah. Dengerin. Iya, nanti sore jangan lupa lo. Iya, antar gua ke taman sekolah. Arek naon? Celepeng sih sama antar si bos lah. Kemana? Rebahan. Dan mas kain lain yuk. Itu naon tanda sirah? Jimat lain. Jimat percaya ka jimat. Percaya mah ka Gusti Allah. Mana ya? Ayo. Taman. Ayo ge. Oke, Bos. Ini dibawa. Ayo po. Kadang ge tangguhan aing baik lah ya. Enggak usah. Semuanya ulah ninggalkeun. Nah, kunci mah aja lu. Ganteng. Boleh. Mana ya? Mana ya? Ih, sini dekat taman. Ayo ge. Ayo. Ayo. Si bos tuh. Woi. Mana? Gua udah keren belum? Gua mau ketemuan nih. Sip bos. Ih, si bos kormot amat. Dia ngomong apaan sih? Ganteng bos kali. Bener lo. Benar. Wah, tuh. Bos pikir. Siap, Jon, Bos. Siap. Siap ya bos gimana? Aduh. Siap, doakeun mebul, Deng. Bos. Bos, mana si gendut? Lain di dia meureun. Di dia di mana deui? Mana ya? Nah bos, kok ada dengan si blokok? Mana? Tuh. Mana? Itu. Iya. Perasaan gua jadi gak enak nih. Jangan-jangan. Woi, geng blokok. Madio. Ngapain lu sini? Cek nang di dia. Gua mah lagi nungguin ayam beb gua lah. Lu ngapain sini? Saha yang bebis ya? Mari salah. Aku na itu buka aing. Mau ngapain dia? Dia ajak ribut, Bos. Ya udah siap. Mande. Duh, Julian. Cepet. Lancorok tagel. Tanjing. Sangat ringan. Bos. Halo, Bos. Ilo bos. Mana ya? Tas eta. Wah, itu tukang tuh. Ah. Woi, turun kita. Turun keluar kok dia. Woi. Masa cari enggak ya? Bantuan. Ayo.
Orang mau nonton Beo? Yuk. Yuk. Camping anjing aing. Ayo. Coba di seberang. Ayo aing mah. Aing sakieu bisa tak? Ayo we. Ayo. Bagus, Bul. Ayo. Ayo, Ayo. Bos. Ayo. Woi, kenaon sia? Nonton. Bos. Salsia. Jomblo. Lah bohong. Aing jomblo, mesti lu tahu. Tuh kan, kata gue juga bener. Surat itu mah bukan dari si Marisa. Surat yang mana? Capek gue mah ngomong sama lu mah, gak nyambung. Tong hilap subscribe.